Aner malaken yam kana diala kontin barwani lingwa seme biya kamal anda mandune shan kwasnyak nong ya rachame bana jome bana jo kwenkel jo bana ling bana racha ka luak da dana ngaskne jere which ka South Sudan luak da dana la racha ka kuimale ni shang no bana raitin na me ko te ga wan gor kono de kon kangach why mi chi luak kun ko kene shikena participated no ka shikena chicken jodin chicken atop ko kwi malten konen gorke ngom mi luak kel karwada mo ngat ko mare wi ka South Sudan no bana jelin kelen me so dio je eneran dio je la take a question you know ne to one quick ran right the case wonde no so bana jo me bana jelin kel ka do badan en chaben ka je luak dan ngaske re wi ka South Sudan ko ne tine kane de konte la jodin la jamala top ke long ne siang mi show wi ka article ko no gwar ka ki news ni biling no take jillo kuzm te chatich ka bo jodin be ken top ka kane ko no jek bana ko kwara konte la kwara jana sit ke kirmi yadit you know bana jo me bana jeling ke nyam bana right ka kwi war ga manan ci kana gwar kuumɛ South Sudan no bana kulo right ka ta dana dong sha lu kunte ko ken cha ka gagrar ki lokuna Nuer de kon lar no ko Nuer tele Nuer mer laro jetema ba wo ka be message be jak social media ki ka website in content lat ka ruac ni shike news ni you know tele mi nankatin mi te kring muto kre wi ka South Sudan tel mala kanangtin liuna na tele nankatin kane ko la Nuer so bana right ten wal gwasame jo bana linke ni am no la Catholic bishop ke kwar luakot chal ke Catholic kenne ken long tin content ngaske long mi kon gui kon gatin kon lat karodian no chagola do ne wachi jilwa ko te ga jom ci kan lat gwasam kenne tin content yar ko wich ne tin content jak South Sudan ko bete riɛk you know kenne no ga je ne ti kon la kwar it is politically driven and a betrayal by the leader akane kon tikariek akane kon la kwartin boska South Sudan ka jom jikana lat ke Friday empire way no chicken kuumɛ South Sudan chicken kwet jaren go nene akane current political social security economic and humanitarian situation bishops say they gathered in the annual ecclesiastical province kani ne ti la luak ko da me ripora ne gane jekki me gane kamrar ci gane jigano ne de kontin yarke kuumɛ no ka dol mi kana dol ka shanga baro ka pay baro ron kinan dangro wi jen dangro wi de dieje mene no ala chang baro ga changa welkel no shiga doltin luak ko da chalke ecclesiastical province no ka ci kana jigano ne de kontin yarke kuumɛ South Sudan kane tin kontin la kwar no kane jawon chala de kunyala kane wode na de tok de jalat gwasde ke de mal de je embrace ke de mal de jalat gwasde lo de non normal no kan shikan dol mo shikan dol ke shiga te tek misni ko do badana dong de mal da ben ke jere wi ke South Sudan shikan jawrin shikan top no ngai kono no ne de ti te ga par mo di de long ka do badana kan right ke je ke kum kirmi yadit no so la kana gujen wode choche me de ja ka chong cherme le na ne siang ponen kim yadi la were which la luakot dung ji Catholic ko jen ran Catholic so la wero jitin no men me shelat ko kor penete konen go che luakot te pelne do dan pele je shela no wen logo la abna lel kare luakot ba bitich ko kong ba politic bible luakot so kujumo jen palaro do shanbre luakot ke ja kirmi yadi che gorno de mal derben ko mi che luakot la tok la roini mal la yalat ke ko der mal der jenum bate jam noko so jan do badana nen yene shikim yadi chenok en wo dong der wo luakot so ngadane me ko jana kwar anywhere der wutin gwal cha choltino der ro kenatin you know de jeti ki mal ka mal wedi bat che cha goreje men cha lam yam kiro bana bakanak you know so jil Catholic ti tin re wi ki jubba ci kana de wonene tele mal mi de non ka kor ka nangnat janna mo miji ek shimogwa aja kene shana ti dial shana kenen win mo na me she doran la tok dundo sina rin den nak kam danan te ka lwang kuumɛ kirmi yadi ci kan jo mo ci kana top no
ko kan kwar kon la kwar kaathölik ni shala kan ro nen che kon ne che kon nen gwade dan che pop che benre wich ka South Sudan kanen kon bone shi point den wudi shal ko mekin yadi ken Dr. Machar che wo ka gwada and poptin wa ga jogo no ngamal re ka South Sudan but china mo che beken no kana la let a kir so munyo dode che kir che na che ling che jona che jeling ngoda bantama kan ji kaathölik ngoda la top lerimo ko dong de mal derben so chana ko ben gamana lero do gwasmene ko ni de konti la Nuer okay chana ne mangaji nene no kon Nueri to kon ka ngat kon kot to kon ka kwar to trei luak to kon ga lukun tongwan batel ramimo chi message men top ka kwi mala baje ling South Sudanese ni dial ke baje kwen ka website ne teleje kan mutu ko no mone so ni chiang ano la gor ka jang kan ji kotoria chigene de payen gwado me ken ka ji kotoria chicken ware ka jano lat ko right ko everywhere but kan pastor ke ji lokun kan message of peace kan majak baling no che luak ko me che jo de che jitup baling juwin mountain ko ken no teleja dera go chikan mal nok no nokan mal bado chiran che gor no che jo che jitup tine ladan go elyak misha ruac ke social media che peace message che jitup ke jo che ke jemo which is very wrong ne de kontilan wari en te connection ke media dien do budan dien message din ke tupuje ko banga jeno yen kin jimala ba dien atop so chang te ke ne ya nang ye ka kon chijil wa ko tiken joiten la ningno na mo dungwa ne na panken ne kon palri wa ko ne top ko mushni chang angu mudara kan shiran she message peace che to ba jilin yimon angu mishil wa ko tero da matin ga jamo ba man da le hero da ba jadil ngach ko de yala ti ka lat ko rodien to goro de na de kan ngach okay de nat de kan ta siang mandan en bechment ka bejana de kan ngach kon pal na ga je chu pal na lo liuna ma nari na gangjok self defense is there enyok an wo binarin bina chunga dor kel jatan ko chelo men ga disrel ngai kon mandan let kan shun kan kel ka dorian why not Nuer ngumi chicken shun kel ka dorian ngumi cha jodien cha jelinga je ngumi lenga ne je Catholic jamone even Presbyterian church panken cha jodien cha jelinga kan Nuer no kato kon kenete ngwan long te pal ka chang kusnin kon pal na ka ke and yet chicken jodien chicken atop kato kon ga pass route dit a puch te liaka lungre dwanware but none of them tele jodien mi shamling keneten konen yen ka gwaza mela mala linga ji Catholic ken kon la jodien la mala linga tere ci tuong ne jena ken bi jodien kap ne alona so why not ngume tele kon ling kato kon ke media to goal de pass route ken jodien de kana to baje ling an ideal so chua ngok chua wianang ko na me ye politic tele menakana you know menakana china de chong china de biet bang lana da right yendo mo bia right ko jigene bet okay jigen siang jigene bet china rodinen lelo na me tele menang ne te mu tele menang itin geja kana kana dor ajen dorun kwala nagona so jin bi shonkel ka dor so jo me der wo kamal dan inshallah de ji Catholic no chicken kuumɛ kirm yadi tiken jogono jinno no mal banere ko kien no Nuer no jang yes jang la kana right ni shang anyok Catholic jen cha prioritize long re ke South Sudan wala jodi la malalika chio kani kan la dilo amane lukun de ko kien but lukun ko kien they choose to be silent ko kani cha luak e kana kuumɛ cha de matkel ne me cha man luak ne kuumɛ kel but ne me tikena liatina tanana so michiran che dier ka taran le na kaje I think beja mat no de na wo nyam so jo me je na go please go jen wo bia right to be jo dun ko bajaling a community bailing a win mon bailing bo South Sudanese ne dial so jo me go jen wo dar ko yen dial an bia ta mal ban je gam rodien bye bye